yamo akwaba edoba Adom TV bedroom health tips so na otwi munyame hira pa se wonfa health tips ye ni agro ye nche na your first time a oni beje ho every week SOT week yi mu nyina yakasa fa P.I.D eho ade e common pa it me show ho ye say it me show ho about 15 years na wonhumi nti ede edi sa nkomo endpoint homeopathic clinic nti ede ede nkomo yi ebro nti frɛ no Dr. Dubois de munim no o me se ko no be sa frɛ nti se yare bia ha wadua one ne nkasa dog ye na se na otwi mu ye hwɛ se ba me so a me wo P.I.D no a se jamia metimi akɔ pharmacy atoto no na ja me treat me ho you meda say before me answer no me bon kompo kakra hwɛ na otwi kakra ya ye ye se P.I.D no infection obanya infection na wanhwe na onya infection eba neko eba neko sa no a wanwe ya na sei wawode ni nyina eninti ye kan se obi wo a enam sa yade su nti na ma nsuo abegyan kusu ya ho obi wo a timma nsuo begina oba awodiem obi wo a timma nsuo begina oba tubsin na afi na mincho no na se we na awo bi a osakra mpo na awo ho anu wanju fa ho e depend on mo ade bae e depend on mo wa ade bae nti no sebi obi wo kra no a e bia we dey be 3 months kra na wontuti ya e mo wana no ode ya e betimi asai sa ade we nyina eno nti no so wonya infection no a eno nche se infection na wanya no ye ka se oba wanya infection a ya na bebre no a no adwen ko ye se na me de me ne be ma bi anna na e na konya infection da bi infection yes say oba with when infection through and them but when infection so e wo public wako market now pe bia adwon so wo kwotena so no akwa tumi konya infection wo public place anasa wo fie nya nko na wo su washroom a obi konya infection ni bia o de bebro wo konya bi eni nti wonya infection no a de ohia kase de say we need to find out at the core this infection ni bae na yesi kwan ya befa so wo hu se wanya infection ni bi se wase betima keka wo nsuo betima bu waya ase betima ye wo ya wo betima nya menses no basa time anso ye kwa na wanya onu kusia a wo betima ye de at yawo na wonyam so a obu a na asai ana obu akwa no a enam sa de yesu nti ko obu a wontimi nyam obu akwa nsuo timi dia ne kosua ho na wakonya bi afa nse ovarian cyst wonam obo se bosome ne beso ne menses ne mma na watete ntesuo na ya ase ahyehyehye na ya se amema so nofu nyina pagya wa hwi a wo dwin se wonyam na nyinsen bia wo ba kwa ye check no ye tinyinsen bia ni ho na ye ni bia obi so nyem a na asai P.I.D ne timi de ba obi so wo kra na wonyem a nyinsen no entimi ma meto na wodie nim na aka ne fallopian tube ene ye beka ne se wonya ectopic pregnancy we mu nyina the side effects and as the complications here are associated with ade e beka ne se P.I.D na de obusa ye wontimi sawa o P.I.D ofie okay ye ka wonya P.I.D a ebia na gonorrhea na de bae ebia na chlamydia na de bae na enya de ba pepe pa ade also ye ne se apart from say wo treat sa emwa na de bae no effect no akose wo nkosua ho akose wo wawodie mu akose wo fallopian tube akose wo wase wakonya bibi efen say vaginitis say wase no the lining of the vagina no aye inflame no nko no na wawodie no kura pagya no e ya ade a wo say e ma oduro e ma nitimi correct sa ade e nti say amfiri ho a ehun sunsan so ne say awo e be ye den ama say nipa no utime nyem so a wonyem a besai wonyem so kura no a yeso akonya ectopic pregnancy that is also ekoyi sa ade ni free eti we mu nyina no ye the effect P.I.D biba na kwanya ne treatment de ntia ma ne ye den ne say bebre be hospital no na ne die na de ba ye no na bia infection no na bia a sexually transmitted infection eninti oba na awo no wontimi nwo ono na sa amwa wana na wo ho asi na wo ho kwan be ma na bia na obetimi awo but o ye treatment no a ebe nya se be ma no so be baby na se gonorrhea na de ba ya ye treat wo oba no ye treat be ma no enye sa se wo na wo ba ye ne ye hwe wo na be ma na ama bia ya hwe wa wie wo sa ne be ma ne koda ye no na wasa kokonya ana obu okwa na washroom na wo koso yusu no infection da so wo ho no se wa ni ho di wa ni ho nia ebedum mebi no ya sa ya de da wie kura no wasa ko public washroom obetima sa ya de akwakonya eni nti kwanya fa so yetu ase ne se oba scan no endpoint ye ni free of charge ye ni sika
na mum lab no ni ya dosu kwa hwese ede na de saa PID ne bae ensuo gina wawodiem ede na de bae ensuo gina okosua ho ede na de bae ensuo gina okosuam ede na de bae ensuo ama anase infection ama wa vagina no enyina huhu ede na de bae the cost of it no 300 Ghana cedis endpoint ya wonkrabata bi okumase takrade techiman tema eziama Spintex Road Shell signboard for endpoint or number you so yade bi how we are prostate scanning free PID a check scanning so free lab no 300 Ghana cedis for number you so 0244 86 7068 0244 86 7068. Yeah, that's na uchi mu addition out there my Dr. Duboate na wote en kan of number na friend no e bia bibi kire wadwen e bia beginning of the week no wantie friend no wada jemre e wo kwa obeyi wa no de ama endpoint homeopathic clinic ye don wase won so mre no wada agenti ye da se team no so meda wase be de afia amankwa tamaklo next week see ati ase na nkwa hoden wo kwa ye beto aso